Sajan angkihan banyile sing tawang bin pidan kaden lakar ketagih. Diken kini pas ngalimer teu bisa dadi pejalan mulih ke tanah wayah. Mirip subet tulis kidatne Almit Dwi Prasetyo. Buruh bangunan ane uli belumbungan si Bangka Je Badung ngalahin ulian tepen tembok bangunan dugas ngerua di Jalan Gunung Agung, Gang Carik nomor 9A, lingkungan Padang Sari, Padang Sambian, Denpasar. Kasubag Humas Polresta Denpasar, Ibtu Iketut Sukadi duga Selasa 10 Agustus nyelasang, uli keterangan saksi Sukmo Hadi Santoso, awalnya korban ajak saksi mongkar tembok kamar di TKP. Sedang ngempuk tembok sawetara jam 4 sanje, temboknya bagian bedur mebriog, terus nepen Almit. Kejadian entu lantas kelaporan ke mandor adane imam. Lantas imam nelpon Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar apa ngemang bantuan. Tim BPBD Denpasar langsung ke lokasi ngevakuasi korban. Di subane ngedang evakuasi, korban dapat tangis subengalain ulian keteteh tembok. Mogi amor ing acinti. Tim Bali Express ngelaporang.